webale munonga ubuhinji no bulisa program tukigendo misho kandi ngo kutwarambura urutoke tukareba kuba kwinga imitumbe kawasa kwa nebitoke birungi ibyakubasa kunyukwa mishande itwareba buzimazima n'ikintu kirungi kitwabasa kwega tishino tugendo misho hato mu rutoke nibahinga muna nebyo kurya byente ejente niyo bari kwihame nkali itwareba abantu bashuka harutoke hariya ekitoke kikakura kurungi kandi babi no kugihingira bitoke abo kuba ubumwe nubatekwa kolesa itaka rike eribine okubasa kutunga ebe bintu byona ebiri ya farm hati bimwe habinyanzi ebiba kwinga umurutoke no mukwetoroza imyanya eri yo murutoke nibyebi tutandikira hari yeki hati ente ntugirisa ekitwakwesere a balanced diet nibagamba ngo just like human beings ebisoro nabyo nibigonza a balanced diet so tukuba ntulima nitupracticing agroforestry tuinemwe emibimba mu rujungu niyo sesibania tuine munenwe emiti y'imwana murora kaliandra kandi tuine fodder bank mu kugenda kurora mbere tukuteme ebinyansi fodder bank enu erimirwe eri balanced erumwe ebinyansi ebitali bimu erumu desmodium silver leaf desmodium erumu obuhuru obundi erumu kanwa glycine kanu nako nikayamba kuherezente proteins so ente obuturu kubantu gihereze ebibingo binu nibibani byetaga ente tunge 70% of carbohydrates ebibingo nibigihereza 70% of carbohydrates then binu ebindi kaliandra glycine sesibania desmodium ebinu nibigihereze at least 25% of proteins so nuko tukuba twa balancinga ebyokulya byente ebahelese kandi umulingo guli organic ento bwe kubera helese no kurwara te kurwara muno kugamba ngo kozesa antibiotics so koleki eno erimiringo eyo kororango ekisoro wakirinda kirire kurungi kibyamire kurungi kandi nikikwereza amagoba abo kubente tugihamwe kintu kyamani muno niyo erolerire orutoke runo runo rwarora ne tuhereza maniwa tukugura maniwa kandi no mu bitoke tuongera tubyaramwe ebinyansi byongera biribwenti so hanyuma kaliandre enu neyongera netuyamba kustabilizing itaka hati nkegi kaliano tugibyara hamukura ya maize nko korarora nko kuturagena nturora itaka linu umulingo gundi ogutuyambire kulirinda kulikozesa liretaito ntukozese kitwakwesere soil and water conservation practices in soil and water conservation practices harvesting amaize kandi amaize agatuharvestinga mu miringe taliyemu tuine tank underground tank tuine surface tank kandi tuine na emikura trenches to practicing contour farming norore emikura erukutuyamba kutangira itaka na amaizi kubura otherwise obokulima oteine emikura erukulinda itaka lyawe noja kulima niryoma amaizi gakufera busenjuregwa ekufera busegendera bahiguru egenda atwano sharebe binyansi no bitabura hati bino ebinyansi obundu kuba nimbisara muno nka glycine desmodium na nebindi ebihuru bino ebi nimbitabura nibiba biri mix stuff kyonka kaliandra yo nimbanza ningiteka hantu ngikoraki ebanze yomeraho under the shade eyoma ehotoka mbwenu aboko bakakuboga igihe fresh nesobora kugiretela bloat etunga enda kwijura kandi yabakubi so ntubanza twakoraki ntubanza twagiomesaho under the shade then ebinyansi tubireta hano tubisara teka horubingo hatiento bweru kubaneria nerira mu buli obuhuru neba etungire ekyokulya nko mukubi mix nko mnyorede moni nko kwebitoche batakuterireho bihimba rundi batakuterireho mukubi hati nobotalire noborali habwenjaro ko ijuze omuda baitu nobotakozereki botalire kurungi so nente nayo nokweli hati nsogumizamu nturora ntugenda maiso ninkiabarora runu rugonjo this is a newly established plantation ndiyo ninyongeraho habitoke hati binu bishaka as in watermelons so watermelons ebitoko bwo kubirima for the first season no so kuteka mu ebintu nka watermelon no so kuteka mu ebintu nkebihimba kwikya season ibiri then season ibiri obuzikwaho
ebitoke notandika kubimaintaininga no byalira no mara kubyalira ebitoke byawo no ikara no birolera nkabiri mu block area inaba ninkoleka no maintaining urutoke rwawo bino ntubitabura mu musiri kubibyara desmodium neberumu glycine neberumu no buhuru obundi obuli natural hano mu kikaro cyaitu hati bituyamba kororangu ente ntugihereza ebyokulya ebisemerire wabale munonga kino kigendo misho kandi obuno buhingi no bulisa program turiyo mukwirira okuhendera konka tutekwa kureba market y'ebintu ebakatale na kiyankahi na buguzabahi echupa ya juice na guzata wine na guzata nebindi tugambire products ezi twareba urukora kuyomba binde bwatwereka twayetorore byo kwinga twareba ko kuri center nachi finally okora products ezi juice kurgombe toche obutale kuno burubuta sa obutale kuno tubuli bubi ohireho nibutusaba obwingi no burungi hati obutale mu balimi yego nebubaho price fluctuation nebaho mu bwire bayitobo kuboyetekanize ekya market tikirikizibwe ekyokuroraho ebitoke na bolaka tubiguza ekitoke kimu ninkitunda ha mitwaro ena buli kitoke bayitu hati sazino habaireho bumper harvest ebicholi bikagwa ebicholi byagwire hayere bilaya hayere bitakuli kandi ebitoke byagwa mu hansi baitu hati no biraba bigwire ekitoke kyange kiri mu mitwaro ebiri nekichweka ekikoto baitu wines ebitoke ebi nibigurwa abantu kuruga Kampala habwo kuba biri organic oli no bwakubiryaho kuli na yongera nagamba iwo ndetere ebitoke nkabiri ebiwandetire nibinura biri soft ekikuru muno product ekitwa otunge quality and quantity ebitoke ntuturukya quality hati quality egine tuletereza demand yabaki haiguru hati nyo hafamu yange habwe bitoke nko kuwaroro mulingo ndukubirisa abantu nibakoraki nababirwanira then obundu kuija hakya juice nkatendekwa kukora banana juice kandi nko kunatendekerwe nindenga okorora ngo good manufacturing recommended manufacturing practices nzihondire echupa no jiguzote ya wine echupa ningiguza umtwaro hakatale ha mtwaro gumu nekichweka baito kugisubuza ntugisubuza umtwaro gumu ne 12 kandi echupa ya juice echupa nabagitunda ha retail price hasiringira 10 kandi 330 mils bottle hasiringira 10 kandi obundi netutunga mu bucheke hansi kunu tusanga tutwamitinga demand eri haiguru muno nkokoro kihura ohireho ninsabwa okuongera mu amani nkoko kigambire ndole na leta machines ezirikumara ndole na stockinga ebitoke ebirikumara abalimi nsobole kuba advancinga akasente akarukumara nuko supply ebe constant taba tutayiro muri kibito kandi neshango muri Bunyangabo district turukuganira na nomwami arukutoleka okwabasekora value addition kurgomo bitoke ebya arukuhinga kandi ekintu kikuru ekitwabasa kumwigaho abakashi general hardware abarukuteka mesente nimbasima munonga kujambo bine byoma birungi ebyo kombeka ebyo kukora mafamu nahandi ebyo original kandi twatwatanise n'abankole coffee producers cooperative union bine cyoma rugoma cyomwani aho muri Shema district kandi enyuma ya kamera nimbanyi niyo mwami Asaf Kevin tubegiteho esabite rukwija obuhinzi no burisa nibukushibwaho Cash General Hardware niyo supermarket yonka ebyo kombekesubwa omuruburenge bwizoba hamwe na Ankole Coffee Producers yagita Ankole Coffee Producers Cooperative Union Limited okwenda kurinda omutindo gwo mwana gwawe